Hej. Hej. Velkommen. Tak. Hvad hedder du? Saswan. Saswan? Ja. Hvor er det fra? Jeg kommer fra Iran, men bor i Fredericia. Okay. Ja. Det var en fin jysk accent. Ja, tak. Shahzwans helt store idol er den amerikanske R&B-dronning Beyoncé. Er du lidt nervøs? Jo, lidt. Ja, det er der ikke noget at sige til. Og det er der også en sang fra netop Beyoncé, som Shahzwan har valgt at optræde med til dette års X-Factor. Listen, I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home. And I tried to save some of mine. You should have known. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you gave to me. But now I gotta find my own. You should have listened. Nå, skat. Mand. Det er vildt.